Ej, dragi đaci, danas počinjemo predavanja. Prva lekcija o kojoj danas pričamo su jezici i pismenost u antici. Danas ćemo pričati o važnosti jezika, o načinu na koji se jezik proučava i kako jedan jezik dopunjuje priču o istoriji jednog naroda i jednog regiona. Spremite se. Kakvi su to prvi jezici? Ne može da postoji jedna ljudska zajednica ako ne govori istim jezikom, ako ti ljudi ne mogu da se sporazumeju. Naravno da postoje jezici i pre onih prvih koje možemo da proučavamo. Ali kako uopšte možemo da proučavamo jedan jezik? Pre svega, jezik koji je živ, koji se i dalje aktivno govori, ne moramo da proučavamo na isti način, možemo da ga naučimo. Ali ovdje govorimo o jezicima koji su se govorili pre 3, 4, 5 hiljada godina. I kako možemo da očekujemo da postoji živi čovjek koji danas govori istim jezikom? Naravno da ne možemo. Zato nam je važno da taj jezik koji hoćemo da proučavamo ima svoje pisane izvore. Bez pisanih izvora nema proučavanja jezika. Sad ćemo da vidimo kakvi su to pisani izvori. A dobro, ako smo pričali ikada o pisanim izvorima, mislim da su stvari veoma jasne. Dakle, ako postoje pisani izvori, možemo da proučavamo jezik, a pisani izvori su svim tekstovi na čvrstom ili mekom materijalu. Za ovo vreme o kome govorimo, naravno govorimo najčešće o glinenim pločicama, govorimo o drvenom materijalu, papirusu, koži, ali evo već ovdje kad govorimo o samim materijalima za pisanje, vrlo je jednostavno i vrlo je jasno zašto je jako mali broj izvora iz najstarijeg perioda uspeo da preživi. Ovo je potrošni materijal, ovo su materijali koji se relativno brzo potroše, istrunu, propadnu i zahtevaju pre svega fantastično specifične uslove za čuvanje. S druge strane, postoje i tekstovi koji se ne nalaze u knjigama, koji se ne nalaze u naspisima. Postoje oni tekstovi koji se nalaze po zidovima. Ne pričamo ovdje o grafitima, premda su i oni veoma značajan istorijski izvor. Ovdje pre svega pričamo o natpisima. Natpisima koji su ostali na zidinama grobnica, palata, hramova i sličnih mesta gde je bilo potrebno da se objavi i ostavi neka trajna i veoma jasna poruka. Zahvaljujući ponekad samo ovakvim natpisima mi možemo da rekonstruišemo jedan jezik. I zaista nekada su ovi izvori možda najočuvaniji i ponekad najpoznatiji. Gde se javlja prvi jezik? Javlja se tamo gdje nastaje najstarije složeno društvo. Ako do sad nismo naučili, to je Mesopotamija. To je Sumer na jugu Mesopotamije. Sumerski jezik je specifičan. Nema svoje srodne jezike, niti jedan drugi jezik je ikako sličan njemu i on služi kao glavni jezik komunikacije, nešto što se zove lingve franca u Mesopotamiji tokom 4. i 3. milenijuma pre nove ere. Čak i kada su posljednji Sumerci izumrli, čak kada Sumerci više nisu imali sopstvenu državu i kada je njihova kultura već dugo bila asimilovana od strane druge, sumerski jezik ostaje u upotrebi u hramovima, u bibliotekama i nalaze se tragovi njegove upotrebe sve do 2. veka pre nove ere. Svete knjige, priče o nastanku sveta, o bogovima, koje su prvobitno ispričane na sumerskom jeziku, ostale su zapisane na sumerskom jeziku i svi stanovnici Mesopotamije i šire, koji su želeli da pokažu svoje obrazovanje i svoju kulturu, učili su sumerski jezik. Na neki način kao što današnji naučnici uče, recimo, grčki ili latinski jezik. Naravno,
znamo, posle Sumera dolazi Akad, pa staro Vavilonsko carstvo, pa Asirci, pa novo Vavilonsko carstvo. I naravno, glupo je očekivati da će sva ova društva, svi ovi narodi govoriti sumerskim jezikom. Svi su možda učili, ili je sumerski jezik bio dostupan. Ali ovi narodi su došli na ovaj prostor sa drugih strana i sa sobom su doneli svoje jezike. Akadski jezik je najstariji semitski jezik koji je danas poznat ljudima. Semitski jezici su specifična grupa jezika. Njihovih predstavnika imamo i danas, ali najstariji jezik kojim je govorio Sargon, jezik kojim je govorio Naram Sin, akadski, potom jezik kojim je napisan Hamurabijev zakon, vavilonski, i jezik kojim je govorio jedan od najvećih osvajača Starog istoka, Asurbanipal, asirski, su prvi semitski jezici koji su preuzeli sumersko pismo, pretvorili ga u sopstveno i od svojih jezika napravili pisane jezike, odnosno jezike koji su ostavili pisane izvore koji nama omogućuju da ove jezike čitamo i razumemo. Neki među vama koji su malo više istraživali, gledali dokumentarce, čim sam ja pomenuo semitske jezike, verovatno su vam na pamet pali Jevreji. I zaista, semitski jezici izvan Mesopotamije uključuju hebrejski jezik i zaista Jevreji jesu poreklom Semiti. Ali nije to jedini semitski jezik van Mesopotamije. Interesantno je recimo da je i feničanski jezik semitskog porekla, kao i aramejski. Feničanski jezik je jezik kojim se trguje na Mediteranu. I vidjet ćemo kasnije zašto su nam Feničani još uvek važni, iznimno važni. Hebrejski jezik je naravno jezik kojim se piše Stari Zavet, jezik kojim govore Jevreji i jezik koji je na neki način i do današnjih dana opstao kroz svoje varijante. Aramejski jezik je jezik kojim se govorilo u severnom delu Levanta. On je od ova tri možda skoro i najmlađi, ali je jezik koji je vrlo brzo potisnuo i feničanski i hebrejski u velikom broju zajednica i jezik koji je opstao u aktivnoj upotrebi dugo, do te mere da je zapravo Isus Hrist govorio aramejskim jezikom, a aramejski jezik u svojim mlađim varijantama se i dan danas koristi kao bogoslužbeni jezik u nekim delovima pravoslavnih crkava u Gruziji i u Siriji. Semitski jezici danas su vama sigurno već poznati. Pomenuo sam hebrejski. On i dalje postoji, koristi se u Izraelu kao službeni jezik. Opstao je i tokom srednjeg veka. Evo, na primjer, kako izgleda jedna strana Biblije napisane na hebrejskom jeziku iz 16. veka. Svi prepoznajete priču o Joni. Takođe, jedan od najzastupljenijih jezika sveta, jedan od najzastupljenijih semitskih jezika sveta je arapski. Arapski je semitski jezik. Danas veoma poznat i veoma rasprostranjen širom Afrike, Azije i na drugim kontinentima. Postoji još jedan savremeni jezik koji je semitskog porekla, a za koji vrlo verovatno niste čuli. Radi se o malteškom jeziku. Maleno ostrvo Malta imalo je veliki broj stanovnika koji su bili poreklom sa afričkog i azijskog kontinenta, koji su sa sobom doneli jezik i napravili specifičan, zaseban jezik, koji je opstao do dana današnjeg kao malteški jezik. Koristi latinicu, ali je semitskog porekla. Dobro, naravno, ne možemo pričati o istoku ni u kojoj varijanti, a da ne pomenemo Egipat. Jezik starih Egipćana je poslastica za sebe. Egipatski jezik je bio srodan semitskim jezicima, što znači da je jedan deo stanovništva zaista bio iz semitskog porekla, a
drugi deo i drugi delovi su bili uglavnom stanovništvo i jezici koji su zatečeni na prostoru Nila, plus naseljenici iz današnje Libije, prostora današnjeg Sudana i drugih delova Afrike. Kombinacijom svih ovih nastaje staroegipatski jezik. Staroegipatski jezik se koristi u aktivnoj upotrebi od 4. milenijuma pre nove ere sve do 4. veka nove ere. I zaista govorimo o jednom ogromnom rasponu koliko se ovaj jezik koristi. Kada su Arabljani osvojili prostor Severne Afrike i svoj jezik nametnuli kao službeni svakodnevni jezik u govoru, staroegipatski jezik se nije predao. Ostao je kao jezik male hrišćanske zajednice koja je prkosila islamizaciji i taj jezik koriste i dan danas Kopti. Pravoslavni Kopti su koristili ovaj jezik kao način da očuvaju svoj nacionalni identitet i ovaj jezik je ostao u aktivnoj upotrebi sve do 18. veka. Danas on se isključivo koristi u verske svrhe, u bogoslužbene svrhe i nema živih aktivnih govornika, ali je poznat jezik. I ono što je fantastično interesantno, da nije bilo živih Kopta u 18. veku koji su govorili koptskim jezikom, Šampollion ne bi mogao da dešifruje hieroglife. Zahvaljujući koptskom jeziku, savremen čovek je uspeo da dešifruje i progovori staroegipatskim jezikom. Kao što su Semiti zamenili sumerski jezik, tako su i potonji osvajači nametnuli svoj jezik kao službeni jezik u Mesopotamiji. Novi došljaci su bili nomadi. Dakle, stanovništvo koje je stalno se selilo i koje je bilo mnogo vičnije ratu nego sedelačko zemljoradničko društvo. Ovde govorimo o narodima koji pripadaju takozvanim indoevropljanima. Indoevropljani sa sobom nose indoevropske jezike. Oni su bitno drugačiji od semitskih. Indoevropljani na istoku su Hetiti, Međani, Persijanci i drugi manji narodi koji su uz njih došli. Indoevropljani imaju takav običaj da gde god se pojave, a pojavljivali su se širom Evrope, dolazeći iz Indije naravno, postepeno i polako potiskuju lokalnu kulturu i lokalno stanovništvo i nameću svoj jezik kao dominantni, kao govorni jezik. I zaista najveći deo jezika savremene Evrope zapravo pripada indoevropskim jezicima. Što govori da su ovi narodi u nekom trenutku došli sa istoka i naselili se na prostor gde danas žive. To će biti naravno posebna velika tema. Ali za sada je dovoljno da znamo da su indoevropljani pošli iz pravca Indije, preplavili Mesopotamiju, Levant, Malu Aziju, prešli u Evropu i bukvalno naselili sve delove Evrope. Sad, zašto je bitno da napravimo razliku između semitskih, indoevropskih jezika? Postaće nam mnogo jasnije kad počnemo da pričamo o pismu. Prvo, da se vratimo na sam početak. Zašto nastaje pismo? Šta čovjek očekuje od pisma? Šta je čovjek prvo napisao? Pesmu, ideju, molitvu ili nešto mnogo praktičnije? Zapravo, možda malo razočaravajuće, čovjek je prvo pisao ono što nije želeo da pamti. Prvo pismo se javilo u 4. milenijumu pre nove ere, negde sredinom 4. milenijuma. I nastalo je naravno u Sumeru. To je do sad već svima jasno. Sumerci su prvi živjeli u složenim zajednicama. I jedna od prvih stvari koje su se u tim složenim zajednicama, u prvim gradovima, pravile su bile zajedničke
prostorije za skladištenje hrane, hramovi i slične zajedničke zgrade i institucije. Tim zgradama i tim institucijama je stalno trebalo nešto dodavati. Stanovnicima koji su se bavili održavanjem i živeli u tim institucijama, kao što su hramovi, je stalno trebalo nešto donirati, davati, zalagati i tako dalje. Na kraju krajeva, u zajedničkom skladištu za žito, kako ćemo znati koliko je ko u kom trenutku žita dao, a koliko ko žita uzeo? Ok, kad nas ima 5, lako ćemo se dogovoriti, ali kad govorimo oko nekoliko stotina ili nekoliko hiljada ljudi na jednom prostoru, pamćenje ne dolazi u obzir. Prvo pismo je upravo bilo to. Na glinenim pločicama u svežoj glini čovjek je, koristeći grane, urezivao znake koji su predstavljali bukvalno ono na šta liče. Ovo pismo se naziva piktografsko ili slikovito pismo. Ovo pismo je služilo da se opišu i napišu pojmovi, bića, predmeti, ali nije bilo moguće predstaviti apstraktne ideje, misli, poruke, jer nije bilo moguće to nacrtati. I evo prva napisana ploča više izgleda kao fiskalni račun iz doba Sumeraca nego neka interesantna poruka, neka romantična poruka. Zapravo se radi o prvom knjigovodstvenom zapisu. Mi ovdje vidimo nekoliko ćupova, vidimo nekoliko mera žita, hmelja, verovatno vidimo vodu. Dakle, vidimo jedan zapis koliko je prehrambenih proizvoda ili proizvoda poljoprivrednih neko doneo na ovaj prostor. Neko, da li je poklonio, založio, nije važno, ali vidimo da se isključivo govori o predmetima, o nečemu materijalnom, što nije dovoljno da se napišu neke druge stvari, neke lepše misli. Čovjek verovatno je odmah imao istu potrebu da napiše nešto lepo, da napiše neku poruku, da ostavi trag o sebi. Naravno, sa slikovitim pismom to baš nije moglo. I verovatno je čovjek u startu počeo da traži način kako da nešto apstraktno i nešto lepo sačuva od zaborava. Nekoliko vekova kasnije, a već negde oko 3100. godine pre nove ere, u Sumeru se javlja klinasto pismo. Na istoj glinenoj površini, naravno svežoj, čovjek je utiskivao znake koji su podsjećali na klinove, a koji su se dobijali tako što je pisaljka, obična grana, bila koso ušiljena i prostim utiskivanjem te grane pod određenim uglovima nastajali su klinasti znaci. Kombinacija tih klinastih znakova predstavljala je u suštini slog, odnosno zvuk koji hoćemo da proizvedemo ili skup zvukova koji hoćemo da proizvedemo. Zato je klinasto pismo sumerskog jezika bilo slogovno. Ovo pismo je postalo dominantno na celom Starom istoku, osim Egipta, od trenutka kada je nastalo, pa sve do 2. veka nove ere. Klinasto pismo su prihvatili svi. Preko Sumeraca, Akađani, Vavilonci, Asirci, Persijanci, čak i Feničani. Svi oni su koristili ovo pismo, ali su morali da ga prilagode. I evo upravo ovde dolazimo do onoga o čemu sam govorio kad sam govorio o jezicima. Pismo je uvek dizajnirano za jezik koji ga dizajnira. I naravno da sumerski jezik pravi one znake za onaj zvuk koji je njima potreban, za onaj slog koji je njima potreban da bi izgradili neku reč, neku ideju, neku misao ili ime. Ali kada dođu semitski jezici koji su drugačiji od sumerskog, koji je za sebe, oni mogu da prilagode to pismo, da dodaju neki znak, da nekome promene značenje, da promene neki oblik. I da tako nastane isto pismo koje je prilagođeno njihovom jeziku i potrebama njihovog jezika.
Probajte da zamislite da srpski jezik ili bilo koji slovenski jezik, kad smo kod toga, pišete čistom originalnom latinicom. Delo je moguće, vi ste već to naučili, c umesto č i ć i tako dalje, ali kad biste pisali neke ozbiljnije tekstove, to bi bilo jako teško za raspoznavanje i na kraju krajeva izgubio bi se duh jezika. Imamo zvukove koje moramo da koristimo i zvukove koje bismo želeli da zapišemo. Zato se i napravila ta nova modifikovana slovenska latinica koja dozvoljava da pišete sopstvene reči. Istu stvar učinili su i indoevropljani. U čemu se zapravo razlikuje jedan semitski od jednog indoevropskog jezika? Pa i to možete relativno sami da razumete. Koja je zaista suštinska razlika između, recimo, arapskog i srpskog jezika? Semitski jezici koriste grlene glasove i ne koriste toliko samoglasnike u stvaranju reči. Indoevropski jezici ne mogu da funkcionišu bez samoglasnika. Probajte da zamislite srpski jezik bez a, e, i, o, u. Ne bi bilo moguće. Upravo zato, pisanje indoevropskih jezika pomoću slogova, odnosno pomoću klinastog sistema koji je već postojao u semitskim jezicima, je bilo gotovo nemoguće. Pre svega bilo je nepraktično. Negde u 6. veku pre nove ere, Persijanci, koji su stvorili, kao što znate, jedno od najvećih i najdugotrajnijih carstava sveta i koji su imali veoma komplikovan i veoma složen administrativni aparat, nisu mogli da drže celu tu državu na okupu ako ne vode veoma detaljno evidenciju o svemu što se dešava. Ali ta evidencija mora da bude takva da je razumljiva i da je praktična. Zbog toga učenje desetina i desetina, nekada i stotina znakova koji treba da predstavljaju određen slog, nije praktično rešenje. I Persijanci u 6. veku pre nove ere kombinuju klinasto pismo i simbolima daju fonetsko značenje. I klinasto pismo od 6. veka postaje fonetsko. Ali ovo nije prvo fonetsko pismo. I ovo nije prvi put da indoevropljani koriste fonetske znake. Kad god vas profesor pita koje je prvo fonetsko pismo, vi odmah svi znate da je feničansko. I to je tačno. Već u 11. veku pre nove ere Feničani su prešli sa klinastog pisma na fonetsko pismo. Ali Feničani su semiti, zar ne? Zašto onda semiti napuštaju pismo koje je već bilo prilagođeno njihovim potrebama i prelaze na nešto sasvim novo? Klinasto pismo zahteva pre svega vrlo specifičan način pisanja. Klinasto pismo je jako teško za pisanje ako nije umetanjem, prostim umetanjem. Zamislite da morate crtati svaki onaj klin. Feničani su trgovci, moreplovci. Pa nije baš zgodno da u svakom brodu nose pa po 6, 7, 8, 50 kila gline da bi mogli kad im treba da nešto zapišu, da smuljaju malo glime, naprave pločicu i kreću da umetkaju. Nije baš praktično. Bilo im je potrebno da naprave pismo koje mogu da pišu na bilo kojoj površini i koje ne zahteva mirno vreme da ja mogu da umećem, da zabadam, nego da on može lepo da povlači linije, jer liniju možeš povlačiti u bilo kom slučaju, sa bilo kojim materijalom. I pre svega, kada imate slogovno pismo koje su Feničani koristili i odete, na primjer, na Krit, odete na Siciliju, odete u Južnu Galiju, odete u Hispaniju, na Severnu Afriku, i srećete različite narode koji ne govore semitskim jezicima, govore indoevropskim jezicima ili nekim protojezicima Evrope. Njihovi jezici, njihova lična imena su tako izgrađena da semitski slogovi ne mogu da napišu to ime. I kako vi kao moreplovac kad se vratite kući i ostavite pisani trag da objasnite kako se zvalo mesto gde ste kupili ovo najkvalitetnije vino ili gde ste prodali vašu robu po najboljoj ceni.
Ako ne možete da zapišete to mesto i ako ne možete kvalitetno da opišete to mesto, ljude s kojima ste se sretali, ljudima s kojima ste trgovali, te stvari ne štimaju. Zato su Feničani konstruisali fonetsko pismo. Pre svega, ono je pismo koje znači jedan simbol, jedan glas. Jedan znak, jedan glas. To je prva stvar. Druga stvar, napravili su pismo koje može da se piše po svakoj površini i koje se relativno lakše nosi, vjerojatno se lakše čuva. Od glinenih pločica koje mogu da se slome, da pokisnu, da se raspadnu, je tako, normalno. Takođe, kad pomenu smo fonetsko pismo, pre svega alfabet. Alfabet je možda najvažniji izvozni proizvod feničanskog društva. Ovo je veoma brzo prešlo čitav Mediteran i sva društva koja su počela da stvaraju složene zajednice, društveno-državne tvorevine, koristile su upravo fonetsko pismo, prilagodivši ga svom jeziku. Pre svega Grci, potom Latini. Uopšte nije teško razumeti koliko je ovaj moment bio važan za ljudsku istoriju. Jer da Feničani u 11. veku pre nove ere nisu konstruisali svoj alfabet, ne bi postojala ni latinica, ni ćirilica. Mislim da je jasno, latinicu konstruišu Latini nakon što su preuzeli grčki alfabet od Etruraca, koji su to dobili od Grka, latinica, latinski jezik, to je jasno. Ali i ćirilica nastaje nakon glagoljice upravo uz pomoć, je li tako, Ćirilo, Metodije, njegovi učenici i tako dalje, i tako dalje. Dakle, sva pisma koja se danas koriste u najvećem delu sveta, moguće je da postoje samo zahvaljujući feničanskom alfabetu. Mislim, naravno, ne možemo preskočiti hieroglife, je li tako? Egipat je za sebe uvek svakako. Egipćani nisu jedini koji koriste hieroglif. Odmah na početku da se razumemo. Slično pismo tome imali su i Hetiti. Na kraju krajeva i Inke, i Asteci, i Maje, pismo koje koriste zapravo takvo hieroglifsko. Ali ovde trenutno pričamo o egipatskim hieroglifima, oni su nekako najpoznatiji. Hieroglifi nastaju i koriste se od doba Srednjeg kraljevstva. Naučnici su uspeli da ustanove da se radi o pismu koje kombinuje sve dosad pomenute. Na prvi pogled deluje kao slikovito pismo i u suštini to i jeste. I jako dugo ljudi su verovali da svi ti simboli zapravo predstavljaju ono što je naslikano. Međutim, u 18. veku Šampollion, kada je dešifrovao, omogućio nam je da razumemo sledeću stvar. Pre svega, konstatovano je da od svih tih silnih hieroglifa koji postoje, 24 predstavljaju simbole sa glasovnim značenjem. Dakle, 24 simbola odgovaraju glasovima koje ima skoro svaki alfabet. Osim toga, postoji preko 700, između 700 i 900 znakova koji imaju slogovno značenje ili predstavljaju same po sebi ideje i pojmove. Evo kako to funkcioniše. Ako uzmemo recimo sunce. Simbol sunca je vrlo jednostavan. Ne morate da napišete S-U-N-C-E, dovoljno je da nacrtate tako krug sa zracima i imate sunce. Egipatski simbol za sunce ovako izgleda. E sad, kako Egipćani kažu sunce? Rah. To znači da ovaj simbol sam za sebe, kao sunce, ima slogovno značenje rah. Sunce. To znači da gde god u rečenici, u reči, imamo rah kao deo reči, dovoljno je da napišemo samo ovaj znak. Ali reč sunce, rah, možemo da napišemo i kao kombinaciju slova r, ah. Dakle, to je način na koji
pojmove koji su, jel tako, u svakodnevnoj upotrebi bolno očigledni, pišemo jednim znakom, tako da to svi razumeju. Ali i taj znak koristimo za građenje drugih reči. Ali ako nam je baš važno da istaknemo od kojih glasova se sastoji ova reč, možemo da iskoristimo i glasovne znake. Činjenica je da je ovo značajno slovo ili hieroglif, jer jeste jedan od prvih koji je Champollion zapravo preveo. Ovaj znak je prvi znak u imenu možda najpoznatijeg faraona Egipta, Ramzesa. I njegovo ime je zapravo prvo koje je Champollion preveo kako bi potvrdio da je razbio tajnu egipatskih hieroglifa. Naravno, egipatski hieroglifi imaju svoje varijante kao i svako drugo pismo. Postoje 3 koje znamo jer ako pogledate kako izgledaju hieroglifi u svom punom sjaju, nije baš zgodno ako faraon sedi i diktira neko naređenje, neki dekret ili tako nešto i sedi pisar koji sad treba da crta sve one ptičice, insekte i koješta, a nije baš u varijanti da kaže care, aj uspori malo, ne stižem. Zato, relativno brzo, Egipćani dizajniraju 2 dodatna pisma. Hieroglifi sa grčkog znači bukvalno sveti znaci. I vrlo dugo se verovalo da su hieroglifi zapravo pismo koje se koristi isključivo za svete tekstove, za imena vladara i tako neke sakralne stvari. Da imaju magijsko značenje. A zapravo videli smo da se koriste i u svakodnevnim službenim prepiskama, samo što je potrebno vreme da se sve to lepo nakiti. Za stvari koje moraju brzo da se napišu, Egipćani su imali takozvani brzopis, odnosno hijeratsko i demotsko pismo. I jedno i drugo proizilazi iz hieroglifa i imitira izgled hieroglifa, ali se naravno mnogo brže piše i mnogo je jednostavnije. Dobro, pričali smo o istoku, naravno ne možemo da ne odemo malo i u Evropu. Grčki je naravno indoevropski jezik. Mislim da je to svima jasno. Grčki jezik je i danas u Evropi usamljen. Ne pripada niti jednoj drugoj podjezičkoj grupi. Individualan je onako za sebe. Od trenutka kada je nastao, a govorimo o nekom 11. veku pre nove ere, do današnjih dana prošao je brojne faze, promene, izmene, razne uticaje. Jezik kojim se govorilo na Kritu mi ne znamo ništa. O tom jeziku ne znamo ništa, pismo nismo dešifrovali, dakle, da li je minojska kultura, grčka kultura, najverovatnije da nije. Prvi grčki dijalekt koji je preveden i koji možemo da razumemo jeste onaj kojim se govorilo u mikenskoj kulturi. Ahajska kultura i Ahajci nije njihov naziv. Kako su ti ljudi sebe nazivali, mi ne znamo. Nešto malo što znamo uglavnom govori o nekim svakodnevnim stvarima, ali mi ne znamo kako oni sebe doživljavaju. Termin Ahajci je nešto što su doneli kasnije Dorci. I znamo, u 8. veku dolazi do velike seobe 3 velika grčka plemena, Doraca, Ionaca i Eolaca, koji su naselili razne delove onog što mi danas razumemo kao grčki svet, ali svi oni nose sa sobom svoje dijalekte, od Mikene uzimaju alfabet koji su ovi prethodno uzeli od Feničana, linear B, i prave 3 slična, ali odvojena pisma za svaki dijalekt. Grčki alfabet to je ono pismo, svi ste bili u Grčkoj na moru, je li tako? Nije ćirilica, nije latinica, ali može se čitati nekako. Naravno, linearno A je prvo pismo koje je došlo na prostor Evrope uz pomoć Feničana, koristi se na Kritu, nažalost još uvek ne dešifrovano. Linearno B
je definitivno slogovno pismo, ima oko 90 znakova koji služe za građenje reči. Međutim, Dorci, Jonci i Eolci preuzimaju ovaj alfabet, ali već sada pod jačim uticajem Feničana stvaraju fonetsko pismo i pretvaraju ovaj alfabet u klasičan grčki alfabet koji mi danas poznajemo. Međutim, rekao sam da i Dorci, i Jonci i Eolci prave sopstvenu verziju. Kako je nastala ova koju mi danas poznajemo? Pre svega treba da znate da jezik koji danas Grci govore i koji je tako književni jezik je savremeni naslednik jonskog dijalekta. Pa Jonci su Atinjani, je li tako? To jest Atinjani su Jonci. Atina je polis koja je veoma drugačija u odnosu na sve druge. Je li tako? Demokratija, razvoj građanskog društva, razvoj nauke, posticanje poezije i tako dalje. Sva druga društva su bila dosta tradicionalna, zatvorena, dosta kruta. Atina je bila polis u kojoj je veliki broj umnih ljudi želeo da dođe, jer su tu imali šansu da slobodno žive i rade, bez straha. Naravno, ako živite i radite u Atini, pišete i govorite jezikom koji se koristi u Atini, je li tako? Pošto oni govore jonskim dijalektom, savršeno normalno da veliki broj književnih dela, poezije, drama, istorija, mitova, da se svi pišu i da su sačuvani u ovoj varijanti grčkog jezika. Ne znači da su svi, ali većina. I vrlo brzo, čak i Dorci i svi drugi Grci, čak i oni koji nisu Grci, upravo prihvataju jonski kao opšti jezik helenske kulture. Filip II, iako Makedonac, iako je makedonski jezik srodan dorskom, dakle nečemu slično što bi se pričalo u Sparti, na primjer, on svesno i namerno prihvata jonski grčki. Jezik kojim govori Aristotel, kojim je govorio Platon, kojim je govorio Sokrat, kojim se pišu drame i tako dalje. On jonski jezik, jonski dijalekt preuzima na dvor i to je jezik elite makedonskog i grčkog društva uopšte. Aleksandar i Filip sprovode proces koji se naziva helenizacija, odnosno prihvatanje grčke kulture i jezika od strane onih koji ne pripadaju grčkom svetu. Na kraju krajeva, Grci su i sami tvrdili da Makedonci nisu Grci, ali je makedonsko društvo svakako bilo helenizovano, upravo zahvaljujući Filipu II. Ono što je takođe važno jeste da zahvaljujući Filipu II i pre svega Aleksandru Velikom, grčki jezik, jonski dijalekt, postao lingve franca, to jest uobičajeni jezik sporazumevanja u celom Mediteranu. To je jezik kojim govore svi vladari i kojim se služi cela administracija Aleksandrovog carstva. I sve države koje nastaju posle raspada Aleksandrove države koriste isto grčki jezik. I sve države i kulture koje su se ugledale na makedonsku državu koriste grčki jezik kao jezik sopstvene administracije. Ovaj proces prevazilazi grčki svet. Isto se dešava u Rimu. Iako su Rimljani koristili latinski, grčki jezik, pre svega, služi kao jezik književnosti i kulture i u Rimu, sve do doba Oktavijana Augusta. Grčki jezik je za vreme i Rimskog carstva opstao kao jezik kulture, jezik obrazovanja. Ali je doživeo određeno vaskrsnuće, jer u 7. veku nove ere car Iraklije donosi
edikt kojim grčki jezik ponovo postaje službeni jezik jedne države, što se nije desilo od doba Aleksandra i Aleksandrovih naslednika. Od tog 7. veka nove ere sve do pada Carigrada 1453. godine u ruke Osmanlija, grčki jezik, naravno naslednik jonskog dijalekta, je oficijalni službeni jezik jedne države. I nakon vekova osmanske okupacije, grčki jezik opstaje do dana današnjeg i službeni je jezik, osim u Grčkoj i na Kipru, ali i zvanični službeni jezik 3 velike pravoslavne crkve na prostoru Bliskog istoka, to je Aleksandrijska u Egiptu, to je Jerusalimska, i Antiohijska u Siriji. Sve 3 crkve koriste grčki jezik. Ok, latinski jezik je svakako jezik koji se koristi u Italiji, to nije ništa sporno. To je jezik koji jeste indoevropski, pripada italskoj grupi jezika i to je jedini jezik iz ove podgrupe koji je opstao. Paradoksalno, širenje rimske države izvan oblasti Lacija potisnuo je sve druge italske jezike i vrlo brzo je latinski bio službeni i jedini govorni jezik na prostoru Italije. Ovo jeste službeni jezik rimske države, čak i u vreme Republike. Ali ovim jezikom se ne piše ni književnost, ni pesme, niti bilo šta drugo. Sve to što pripada tom kulturnom opusu piše se na grčkom jeziku. A latinski jezik služi za pisanje pravnih akata, ugovora, naređenja, za javne natpise i svakako jeste očuvan i latinski jezik se koristi, imamo pisane tragove još iz 8. veka pre nove ere i to nije sporno, ali vrlo brzo grčki postaje službeni, ali tek od Oktavijana Avgusta latinski počinje da bude jezik kojim se piše književnost, istorija, nauka. Latinski jezik koristi pre svega grčki alfabet u onom najranijoj fazi. Latinski jezik, osim što je službeni jezik na prostoru Italije i u rimskoj državi, je jezik rimske administracije. I nisu lepe pesme, drame ili tako nešto preporučile latinski jezik ne Rimljanima. Sa širenjem rimske države širila se i rimska administrativna uprava u tim provincijama. I bez obzira kom narodu pripadate i koji jezik vam je maternji, ako želite da funkcionišete unutar rimske države, prinuđeni ste da koristite latinski jezik za pravne akte, za bilo kakav službeni dogovor, za bilo kakve regulisanje bilo kakvog prava ili bilo kakvih obaveza. I vrlo brzo kroz ovo stanovnici provincija, bez obzira što nisu poreklom Rimljani, prihvataju latinski jezik i latinski jezik postaje najdominantniji u Evropi. Ovaj proces, kao što se širenje grčkog jezika zove helenizacija, ovaj se naziva romanizacija. Dobro, možemo i da zaključimo neke stvari. Vidimo da način na koji se koristi jezik u jednoj državi, u jednom narodu, poprilično može da odredi njegovu istoriju. Proučavanje jezika nam omogućava da upoznamo dušu jednog naroda, čak i ako taj narod ne ostavi detaljan pisani trag o tome u šta veruju i kako se ponašaju, kako razgovaraju jedni sa drugima, ali prosto iz jezika, iz načina na koji grade reči. Da li im je rogobatnija ili duža reč za rat, mir ili ljubav, može da nam mnogo toga kaže o senzibilitetu jednog naroda. Takođe, čuvanje jezika je takođe jedan od vidova očuvanja nekakvog kulturnog identiteta jedne zajednice, da ne kažem jednog naroda.
Ono što je bitno jeste da razumemo da najvažniji jezici koji su bili dominantni u svoje zlatno doba nisu nužno nestali. Grčki se i dalje govori. Latinski se i dalje uči, iako se govori samo u Rimokatoličkoj crkvi. Ali čak i persijski, koji je u neko svoje zlatno doba, je tako, bio lingve franca Bliskog istoka. I danas u svojim varijantama postoji i govori se među stanovnicima Irana, Iraka i tako dalje. Vidimo da jezik i pismo nekada traju mnogo, mnogo duže nego oni koji su tim jezikom pričali i tim pismom pisali. Razmislite o tome. Ovo je bila prva lekcija. Vidimo se na sledećem času.